Somo la leo ni nzuri sana. Linakuwa na kichwa kinachosema uzao wa Mungu na uzao wa nyoka. Hii ndiyo kichwa cha somo letu la leo, uzao wa Mungu na uzao wa nyoka. Leo tunapoona namna dunia inaenda, tunapoona hata miji mikuu kama Amerika ambayo inakuwa na ulinzi, inakuwa na makamera de surveillance, lakini kunafika wakati wabandia wanaingia miji hii. Tunapoona historia ya Belden, aliyekuwa mtu ambaye watu wa Amerika walikuwa wamefunza kwa mwaka wa 2001, lakini alikuja akabomoa nyumba kubwa sana ya Marekani, maelfu ambayo inaitwa Pentagon. Maelfu na maelfu wakakufia katika nyumba hii, na hii inatuonesha ya kwamba hiyo yote ni matatizo. Hata wale wanaojiita walinzi hawaweze na usalama wao. Tunapoona namna vita inaendeka huku kwetu, tunaona kwa upande wa kuushiria wa M23, upande wa kuume tunaona ADF. Hiyo yote ni matatizo ambayo yanakuwa sasa. Matatizo haya, nani aliyeanzisha matatizo yanayokumbwa ulimwengu? Yeye aliyeanzisha maovu yote, na maovu yote haya yalianzishwa mbinguni. Unaposoma Isaya 14:15 huko mbinguni, ukasoma hata Ezekiele 28:1, unateremka pale, huko mbinguni kulikuwa kiumbe kizuri sana ambacho kilikuwa Lusifa. Lusifa huyu alikuwa na sifa kubwa. Mojawapo ya sifa ambazo alikuwa nazo, alikuwa mkuu wa malaika. Unaposoma Yuda 1, ikarudishia huu ukuu wa malaika wengine, ikaurudishia mtu ambaye anaitwa Mikaeli. Ndio maana tunataka ambia watu wote, katika kazi ya Mungu kunakuwa wakuu. Hata mbinguni kunakuwa malaika mkuu, kunakuwa na malaika wengine. Ndio maana mtu akakwambia hapana, katika kanisa hamwezi kuwa wakuu, unajua ya kwamba huyu hajawahi kusoma Biblia namna inasema. Hata katika utawala wa Mungu wa mbinguni kunakuwa mkuu, watu wanapangana selo madaraka yao, na hii ni mojawapo ya kosa kubwa ambayo iliacha shetani anakuwa Lusifa anaingia katika makosa. Lusifa alipotamani kuwako kwake atie kiti chake juu kupita kiti cha Mwenyezi Mungu cha Yesu Kristo, na hapo ndipo dhambi ya kiburi iliingia miongoni mwake na ikasababisha mambo, akafanya komplo pamoja na Yesu ili atie kiti chake juu ya kiti cha Yesu Kristo. Ndio maana unaposoma Ufunuo 12:7 inasema, na mbinguni kukakuwa vita, na vita hivi kulikuwa pambano kubwa kati ya shetani ambaye alikuwa akiitwa Lucifer, aliposema ananyanyua kiti chake kukitia kwenye juu ya kiti cha Yesu Kristo. Ndio maana mamlaka yanakuwa mbinguni, na hivyo mtu akagombana na mamlaka ya kanisa, ujue ya kwamba mtu huyu hajawahi kujua ukweli, kwa sababu hata katika mbinguni kunakuwa mamlaka haya, lakini sharti mamlaka yote iwe ya kanisa yenendene na Biblia na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sasa vita hivi vilipozuka, shetani na Mungu kwa jijema hukumu, wakati ya shetani hapa na Mungu akaenda hapa. Wakauliza sasa swali, kati ya nyinyi malaika mnachagua nani? Malaika mojawapo wakakuwa kwa upande wa shetani, na wengine wa malaika wakakuwa kwa upande wa Yesu, na wengine wa malaika wakakuwa netre. Wale wa netre ambao hawakuwa hata kushetani hata ku Yesu, wote na wale waliokuwa kwa upande wa shetani wakaangushwa hapa duniani. Ndio maana unaposoma sasa Ufunuo 12:4 inasema moja ya tatu ya malaika wakaangushwa hapa duniani. Lakini kuna mwalimu mmoja ambaye anaitwa, huyu nabii nampenda sana na mimi namsoma sana, William Mario Branham, katika kitabu chake ambacho kinaitwa Utaratibu, Mwenendo, Utaratibu na Mafundisho ya Kanisa,
katika ukarasa wa 67 page 67 aya yake ya 16 hapa hakuenenda na Biblia. Yeye anasema detiere ya malaika ndio walianguka kutoka mbinguni, lakini Biblia inasema etiere. Ndio maana tunawaonesha vitu kama hivi ili kila mtu akuwe na position, kwa sababu Biblia inakuwa ikiangazia etiere, lakini nabii huyu wa kizazi wa sasa anasema ni detiere. Ndio maana tunawaonesha, hiyo ni mambo ya kuzingatia sana. Nabii anapoleta mambo ambayo hayambatane na Biblia, ujue ya kwamba hiyo ni mambo ya kushakia kwa ajili ya nabii. Na vita hivi, shetani aliyekuwa kiumbe kizuri Lisifa alitengenezwa na mawe, karibu mawe 12, mawe mengi, na mawe haya yalimusitika. Na shetani aliyekuwa Lisifa alipoimba nyimbo tu, katika kinywa chake mulitoka sauti 12. Na sauti 12 huku kwetu tunajua tu sauti 4. Tunajua teno, soprano, alto, bass, lakini zingine sauti zote ambazo shetani alitumikisha watu hawazijui. Alikuwa kiumbe cha kipekee. Kitu chengine cha upekee wake, alitengenezwa katika mawe minere, mawe 12. Mojawapo ya mawe haya nilijua tu yani shaba, hor, lakini yengine yote sikuyajua. Alitengenezwa kwa kifahari. Yeye ni made, wa Faransa wanasema kusema ni made minere, made, mawe ya thamani. Lakini sisi wanadamu ni made udongo. Tumetoka katika udongo, na mtu akapasula kitu kia udongo kinakuwa na udhaifu kuliko kitu ambacho kimejengwa katika minere. Na hapa alipoangushwa hapa huko mbinguni, unaposoma Ufunuo 12:7, Biblia inasema ole wenyu wakaaji wa dunia, kwa sababu shetani ameangushwa anapokuwa na kasirani kakuu, na anajua ya kwamba wakati wake unafika, na anapenda awaangamize watu. Unaposoma kitabu cha Petro kinasema anaenda hodi kwa hodi anapotafuta wale ambao atawaangamiza. Na kitu hiki alipofika, akishashuka, unaposoma Mwanzo 3:1-6, akaenda katika shamba la Edeni. Alipofika katika shamba la Edeni, akakutana Hawa. Heva amekuwa yeye peke. Mungu alikuwa ametia shamba la Edeni na matunda mbalimbali, na katikati ya shamba hii kulikuwa aina mbili ya matunda. Kulikuwa matunda ya kujua mema na mabaya na matunda ya uzima. Ndipo kwa sababu Mungu alikuwa amewakatazisha tu matunda ya kujua mema na mabaya, lakini shetani akaja na werevu, kwa sababu Biblia inasema alikuwa nyama mwerevu kuliko wanyama wote ambao Mungu aliumba. Akaingia katika nyoka. Nyoka alikuwa mwerevu, akaingia shetani huyo, akaingia katika nyoka huyu mwerevu kuliko wanyama wote, na akaanja kusema uongo. Akasema Mungu alisema hamutakula kwa mti huu. Oro Mungu alikuwa kashasema siku mtakula kwa mti huu hakika mtakufa. Mwanzo 3:1. Shetani akasema hapana, na mtafumbuliwa macho. Mungu anajua mkakula akili mtakuwa nazo. Shetani akaingiza mabongo. Mungu alisema msikule, shetani anasema mkule. Na hapa ndipo kukaanja walimu wawili, na hapa ndipo kukaanja uzao wa Mungu na uzao wa nyoka. Yaani watu wote wanaotenda mambo kama ya shetani wanaitwa uzao wa nyoka, na wale wote wanapoitika mambo ya Mungu wanaitwa uzao wa Mungu. Sasa kuna vitu vya kushangaza. Nilienda nikisoma vitabu hapa maalum. Kuna kitabu ambacho kinaitwa William Marion Branham alikiandika, kinaitwa La puissance de Dieu pour la transformation. Hapa tunafanya ile wanayoita chunguza zaidi katika vitabu vya manabii ambavyo wa sasa na waandishi wa sasa ambavyo Mungu aliitika viandikiwe na viwe vikasomwa. La puissance de Dieu pour la transformation. Hiki ni kitabu cha William Marion Branham
kinasema kwa ukarasa wake wa 14 kwa article yake ya 56 inasema hivi: Satan était allé avec elle ce matin-là et Ada l'après-midi. Hapa William Mario Branham anaendelea kusema shetani alienda analala na nyoka muava midi. Anasema shetani alilala na Eva muava midi, na après midi Adamu akalala na Eva. Sasa hapa mwandishi huyu anaendelea kusema, anapotangaza ile avant midi ndio wakati mimba ya Kaini iliingia, na après midi mimba ya Abeli ikaingia, na wakakuwa wa mapasha or hawakukuwaka wa mapasha. Hii ni shida. Ndio maana niliwaambia hata iwe nabii, unaposoma Wagalatia 1:8, hata roho nabii, hata malaika akatoka mbinguni anakuja fundisha contraire na mafundisho ya mahubiri ya Biblia. Biblia inasema huyu ni mlaaniwa, amelaaniwa. Ndio maana nabii anapoleta mambo kama haya ambayo tunashika, ambayo watu wanashika katika makanisa na vimeandikwa, hiyo ni shida. Anasema katika kitabu kinachoitwa La puissance de Dieu pour la transformation, page 1456, avant midi mimba ya Kaini iliingia, après midi mimba ya Abeli iliingia. Or tunapouliza wanganga, mimba inaingilia limoja, hata iwe mimba ya wajimo ya wamapasa inaingilia limoja. Sasa liyai ya mwanamke linagawanyika mara mbili. Hii ni kosa na ni mabongo ya kwanza ya nabii William Mario Branham. Kitu cha pili, unaposoma mwenendo na utaratibu na mafundisho ya kanisa, hapa William alileta ingine jambo ambayo nilipenda tuzingatie. Hapa William walipokuwa wakimuuliza kuhusu somo hili la uzao wa nyoka, alileta jambo la kuzingatia, kwa sababu ni yeye anayesimamisha ya kwamba nyoka ililalaka na Ada na Eva ikazala Kaini, lakini kimaandiko na kibiblia hauwezi pata shairi hata moja inayosema hivi. Ni maneno ya watu wanapokree madoktrine na mafundisho ambayo hayana msimamo katika Biblia, ndipo wanaleta mambo kama haya wakitaka kupotosha watu kwenye maandiko matakatifu. Na hii ni shida kubwa sana tunapoona walimu na wapastere ambao kuliko kufundisha maneno ya Mungu wanafundisha vitu ambavyo havina reference hata andiko katika Biblia. Ndipo maana unaposoma kitabu ambacho kinaitwa cha Timotheo ya pili 4:2 kinasema, hubiri, tangaza, kwa sababu saa inakuja watu kuliko kusikia mahubiri na mafundisho matakatifu watazigeukia hadithi za uongo. Kuliko kufuata maneno ya Mungu, watu wengi watazigeukia hadithi za uongo. Hii ni shida. Na unaona watu, walimu, mapasa wanapokuwa na ujasiri kwa mambo ambayo hayana usahihi katika Biblia. Ndio maana nilikuwa nikiwaambia ndugu zangu, tufanye angalisho kwa mambo yote, kwa sababu Biblia inakuwa wazi kwa kila kitu. Mtu hata awe na roho ya namna gani akakuletea mafundisho isiyokuwa katika Biblia, ujue ya kwamba hiyo ni laana kubwa. Nilikuwa nikisema ni kitabu cha Mwenendo, Utaratibu na Mafundisho ya Kanisa, kwa page ya 63 article 125 volume 1. Mwenendo hii ni vitabu viwili, kunakuwa mwenendo mdogo na mwenendo mkubwa. Ndugu Branham anasema, na nyoka huyu hakuwa na kutambaa, naye alikuwa kama mwanadamu, alikuwa akizini akaenda na Eva, alikuwa kama Adamu, lakini maoni yangu naweza kujidanganya. Alipotoa fundisho hili la kusema Kaini ndiye alizaliwa na nyoka, anasema ni maoni yake, anaweza kujidanganya. Hii ni danganyo kubwa sana ambayo nabii huyu alifanya na kusema. Kwa sababu, kwa nini nasema ni danganyo? Na anajipiga kifua ya kwamba anaweza kujidanganya. Sasa Biblia inamkosoa namna gani?
Unaposoma Mwanzo 4:1-2 inasema, Adamu akamjua mke wake Hawa, akamzaa mwana. Akamjua tena mke wake Hawa, akamzaa Abeli. Ni Adamu na Hawa ndiyo walizaa Kaini, ni Adamu na Hawa ndiyo walizaa Abeli. Mutu akafundisha mafundisho ambayo hayatakumbatiana, hayatafatana na maneno ya Biblia, na watangazia katika jioni hili, ndugu zangu wapendwa, musiyakubali. Hii ni mtego wa shetani ambao shetani anakuwa nao ili awapotoshe watu kwa maandiko matakatifu. Sasa ni nini maana ya uzao wa nyoka na ni nini maana ya uzao wa Mungu? Ndio fundisho letu, uzao wa Mungu na uzao wa nyoka. Unaposoma Yohana ya kwanza, Mathayo 3:7-8, ni Yesu Kristo ndiye aliita, pamoja na Yohana Mbatizaji, waliita wana wa Israeli wakawaambia, enyi uzao wa nyoka, kwa nini hamuzae matunda mema? Mtu yeyote ambaye ana matunda mabaya, anafanya mabaya, ni huyu ndiye anaitwa uzao wa nyoka. Na mtu yeyote ambaye anafanya mambo mema anaitwa uzao wa Mungu. Unaposoma Yohana ya kwanza 3:9-10-12, Mungu aliyezala matunda mema aliyemezaliwa na Mungu, anayefanya dhambi amezaliwa na shetani. Haiko kusema Mungu alitoka mbinguni ili aje akazae watu, lakini yamaanisha uzao wa Mungu ni wale wanaotenda mambo mema na uzao wa nyoka ni wale wanaotenda mabaya. Kwa nini sasa Kaini naye aliitwa uzao wa nyoka? Kwa sababu unaposoma Yohana ya kwanza 3:12 unaanzia 11-12 nasema aliitwa uzao wa nyoka kwa sababu ya matendo yake. Dhambi ilipoingia duniani, sisi sote, watu wote wamekuwa mtego wa shetani. Watu wote. Ndio maana Biblia inasema katika Yohana 5:12-19 inasema, kupitia mtu wa kwanza, Adamu wa kwanza, dhambi iliingia duniani, na kupitia Yesu Kristo, Adamu wa pili, tukapata wokovu. Dhambi ilikuja na shetani. Matatizo yote, wote wanaofanya dhambi, wanaua watu, wanasema uongo, hawa ndio wanakuwa na hiyo alama karakteristike ya uzao wa nyoka. Na wote ambao wanafanya mema na mapenzi ya Mungu wanaitwa uzao wa Mungu, kama vile Yohana ya kwanza inavyosema 3:9-12. Haiko kusema nyoka ilitoka mbinguni ikazaa, haiko kusema Mungu alitoka mbinguni akaja akazaa akafanya kitendo kya ngono na wazazi wetu, hapana. Lakini kwa matendo ya mtu anaitwa uzao wa nyoka, na kwa matendo ya mtu anaitwa uzao wa Mungu. Ndio sasa katika jioni hili, kupitia Yesu Kristo aliyepigwa msalabani, akasulubishwa, akauawa kwa sababu ya dhambi zetu sisi sote, tukawa tumekuwa watu ambao hawana faida, tukawa tumekuwa pembeni ya mlango na wokovu wa Kristo. Lakini kupitia Mwokozi Yesu tukapata uzima na tukapata ufufuo upya. Ndugu yangu, wewe unayetufuata kwa sasa, tunapomaliza, dhambi zako zinaweza acha leo tunakuita wewe ni uzao wa nyoka, na dhambi zako zinaweza acha leo tunakuita wewe ni uzao wa Mungu. Lakini kusudi langu la sasa, yeyote ambaye anapenda awe mzao wa Mungu apate kufata mambo ya Mungu, na yeyote ambaye ataendelea na dhambi, hii ni tahadhari sana, kwa sababu dhambi inakuwa na mwisho wake. Ndugu yangu, tunakuwa hapa kwenye mitambo hii ni kwa ajili ya mkutano, ili tukuoneshe na kukuleta katika usawa wa Biblia. Tusifate mafilosofia za watu wanapokrea mafundisho bandia, wanaziingiza mu watu
ili tupate upotovu wa kweli, tusipate kuamini kweli na kufuata kweli hii. Lakini Mungu ndiye anakuita, Mungu ambaye anasimulia na wewe saa hii, anasimulia nawe. Tunakuwa hapa, ukataka kujadiliana nasi, tunakuwa ku 09 94 94 33 33 09 81. Hii ni kanisa la Beni Centre Francophone Beni Centre, ndilo linakuletea ujumbe huu, na ujumbe huu ni wako, ni wetu sote, ili tufate mlolongo wa kumfuata Mwokozi Yesu, na atakapokuja tuwe tumemkimbia shetani ambaye anatuletea matatizo, njaa na magonjwa, namna alivyoingiza dhambi na vitu vyote vikaharibika, na watu wote wakaitwa kwa upande wake kama uzao wa nyoka. Lakini kupitia Yesu sote tunaitwa uzao wa Mungu. Ni kila mtu sasa kukata hatua. Je, ataitika sauti ya nyoka au ataitika kuendelea kuwa na sauti ya Mungu? Mungu wa mbinguni, Mungu wa mibaraka akutembelee, anitembelee.